الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jarinya mga palambungan sin kami haram Islam, alhamdulillah yari na sa kita niyo ha zaman na to ini waktu parsukuan sin guru na to mulia amoy in yari haray ko ini bihayaon imil na isang siya kato tanyo pengajian sa pagpatumtum. Insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini law ka itukbal na mo pagsukur ko Allah subhanahu wa ta'ala muna serta salam doa kanyo kata ni maluk ka mo waktu ini hauno na binaywayan kamo nakabutang na salam doa kanyo kata halabal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bihayaon yari guru na to kalasahan amoy dimihil sim pengajian bihayaon na murah-murahan amoy makahampit kita niyo insyaallah dahil ha mga ini pengajian ito di na ako magpalukay itukbal ko guru na to kalasahan wayro na roy kan Sheikh Abdullah Yasin wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا. Mga umat Islam berhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In mga ayat mulia na sabot piatarang niya kato niyo gumnar to din Tuhan na to tabaraka wa ta'ala gumnar to din ipon apabila siya mawaya magkasanyangan kasanyangan dunia iwan akhirat na mapatut doon kaniya subay siya sumingon umupi sumibo ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iwan adafun tuminggal sin sunnah sin Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam iwan ditud siya sumingon umupi kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa min ahli nar intauyan din ha mga sisiksaon sin Allah Ta'ala din ha mga tao amuin halawm afinar ka jahannam wal iyadu billah.
riwayat hi Imam Bukhari ha kitab niya sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkatan umat ko makasud sila surga malingkan in di mabaya. Long si mga sahaba, ya Rasulullah, hisiyo in umat mo di mabaya sumud surga ya Rasulullah. Sabda si Rasul, hisiyo in magtaat kako makasud surga, iban hisiyo in sumulang kako akakahinang ko hasunna ko benar tuod in siya di mabaya sumud surga. In sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya rahmatun lil alamin. In siya rahmat, ulong bangsa manusia. Rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo anak afu Adam alaihi salam. Karena unato din Allah subhanahu wa ta'ala mahasuk si tabaraka wa ta'ala nagsabda hanabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha kitab niya mulia. Pamasin Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pamasin Allah subhanahu wa ta'ala, iban wala kami nagparakay mo o Muhammad uno bang uno malingkan inikaw maksud biarana mo ha ummat ha anak afu Adam rahmat kanila ay ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala habang sa manusia jin iwan manusia. Ibanin manggayunggong hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya na in kalappasan malappas siya din ha jumato siya ha kalaungan. Hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada, kitabullahi wa sunnati. Hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagbiin ko kanyo bang niyo kabogbugan inini tanto di nakamu malawong hapuasin kawapat ko salama lama amuna in kitab sin Allah iban sunnat ko. Dihay ni mga umat Islam munang tuot piya kusog si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon ha pa banggayong bumuntod kita niyo pabaw bumuntod kita yung hasunna niya. Doon ha bang jimato na in pagpulakkan at sin umat niya. Inda uko al firqah bang maaon na in pag parrak maaon na in tumpukan mataw na in gumawa tumpukan din ha ummat ini iban yaon na in pag ikhtilaf pag sulang nila pag siyaga nila pag hilap nila. Hadis hi Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatir umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibn Majah. Hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam dunatod isiu mahaba in pangumulan niya rin kan abutan sing kabuhi niya rin kaniyo apu asin kawapat ko tanto kakitaan niya tuod in pagbidda paghilap sa taod-taod ha ummat ini.
na bang Jumat na imbihat to hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam in wajib kaniyo patut kaniyo pamaugbog kamo baugbogin niyo in kakahinang ko sunnat ko iban sunna sin khulafa ar-rasidin al-mahdin amuna ganti niya upat khalifa Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Addu alaiha bin nawajid, kutkutan niyo sin bugang niyo ay in pamagbog niyo hasunna ko biya sin sa panton lubid kutkuton sin bugang niyo wa iyakum wa muhdasatir umur iban anig kamo halli kamo apuas sin kawapat ko in mga kakahinang bago bunatod in katan kakahinang bago hinang innovation atawa bid'ah inyan kalawman long hi Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala wa sunnatu alaihi salatu wassalam in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya tariqatuhu amunain dan labayannya labayan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin doon siya lumabay hadan yan akidatan wa khulukan wa amalan wa ibadatan wa ghairu dhalik. Artinya labayan dan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy doon siya lumabay hadan ini ay akida niya iban pangaddatan niya iban kakahinang iban sin ibadat niya iban pasin dugain hanasabo nurjimu sunnatahu tattab kamu panggayunggong kamu pahugutan niyo in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa naz'alu at-tahakum ilay iban hinangan niyo amuin sunnah sin Rasul amuin doon kamo magpahukom ipanghukom niyo ipanara niyo bagbugay niyo in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na simpang man sin Allah subhanahu wa ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala angan sin Tuhan mo o Muhammad di sila mabilang masampur na impamarat saya nila di sila kanganan na marat saya sehingga in wang mo sila hukumon atau hatta yuhakkimuka sehingga amoy magpahukum sila magad sila manggayunggong sila ha sunna mo ha uno na parkala wala nila piag-amuhan piag-balihan nila piag-diskasan nila doon sila i-repair nila in parkala akida naka kakahinang naka ibadat naka amalan naka kakahinang ibansin pangaddatan ka sin Rasul wala sila nag-amo piyaghilapan nila summa la yajidu ay doon sila magpahukom hasunna mo i-repair nila hasunna mo mahuli wayroon kabakan mo kanila aginhawaran nila amuin mangi atawa hindi magkahagad hasunna mo at niya mahuli wayroon kabakan doon haginhawaran nila ay magmalilla sila sin uno-uno na kiyabayta mo hukuman mo magmalilla sila sin sabunnal pagmalilla ha sunna mo habayta mo hadakar mo ya Rasulullah na in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya sabilun najat siya na dan kalappasan dan kalappas si manusia liman aradallah najatuhu minal khilafatil wal bid'ah hisiyo-siyo in maksud niya atau kabayaan niya lapasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala dain hamanga paghilap iban kakahinang bid'ah doon siya
sunnah si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya in sunnah si Rasul walillahil hamdu. Syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala yaun siya mawjudatun yaun siya haka kitab-kitaban sin ahlul ilmi in mga sila tiyalit nila in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sin sahihaini dua sahih Bukhari wa Muslim iban sunan wa masanid kitab kutubus sunan iban masanid iban dugaing paringkan niya din hamanga tialif sin ahlul ilmi iban na parihalak nila siya in sunnah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laung hi Ibn Rajab al-Hambali iban bunal tuod sifat niya in Khulafa'ur Rasyidin. Khulafa' bir-Rasyidin. Sifat Ibn Rajab al-Hambali dagbos sin pagyanon Khalifah Rasyidin. Liannahum bunalto din sila arafu bil haqq in pagyanon Khulafa'ur Rasyidin kaya ingatan nila in kasabunnalan. Kaya ingatan nila in kasabunnalan wa kadaw bihi iban biyaw bukan nila in kasabunnalan amotin Khulafa'ur Rasyidin. Piyang hukum nila in kasabunnalan biyaw bukan nila farrasyid diddul gawi in pagyanon rasid amin tao kaya hidayatan amo na opposite niya amuin gawi ay tao amuin wala kaya hidayatan atawa nalong atawa kan daruhaka bulao in gawi man arafal haq hisiyo kaya ingatan ning kasabunnalan wa amala bi khilafihi hinang niya sulang sing kasabunnalan in hinangon niya sulang siulang niya yung kasabunnalan in ta'wetto laong hi Ibn Rajab al-Hambali tao gawi ang pagyanon gawi wa fi riwayah hamuk riwayat baita al-mahdiyin hati si mahdiyin yakni anna Allah yahdihim lil haq kunnato ni Allah Ta'ala kaya hidayatan sila ihidayatan sila sin Allah Ta'ala hakasabunnalan wala yadilluhum anhu ay wala sila nalong wala sila niyaling din hakasabunnalan at ay wala sila kung sila laong din hakasabunnalan na in bahagian sinto ini rasid gawi dalun amo in rasid ay kaya panduan, kaya hidayatan, gawi, amo in kaya ingatan niya in kasabunnalan sa diugtol niya, siulang niya. Balon ay long. In rasid, araful haq, wat tabaahu. In pagyanon rasid, kaya ingatan in kasabunnalan, iwan iyagad niya, ay biyagbugan niya. Amo in rasid. Walgawi arafahu walam yattabi'uhu kaya ingatan niya yung kasabunnalan sa di niya kahagaron-agaron wadalo in pagyanon lawong lam ya'rif bil kulliyah lam ya'rifhu bil kulliyah ay di niya to kaingatan katan in kasabunnalan di niya to kaingatan Fakullu rasidin in tiap-tiap siya rasid fahuwa muhtadi. In si muhtadun ay in siya kaya hidayatan muhtada. Wa kullu muhtadin hidayatun tamat. In tiap-tiap bang siya muhtadun ay hidayat sampurna in doon kanya. Fahuwa rasidun in siya
Rashid. Lianna al-hidayata, karena pag yanon hidayat doon kanya, innama tatimmu bima'rifatil haq. Unatod masampo na hidayah pag yanon doon pangingat mo, kiingatan mo in kasabunnalan, wal amalu bihi aidan, iwan sarta hihinang mo, biyagbugan mo, dipindihan mo in kasabunnalan, di mo pailuhan. Wakala Shaykh Ibn Uthaymin, long Shaykh Ibn Uthaymin rahimahullah, kauluhu, hahimumungan niya, wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiin. In fagyanun lang sunnat khulafa'ir rashidin al-mahdiin, wal khulafa'in khulafa, khalifa, jama' sin khalifa. Khulafa, jama' sin khalifa. Ay plural sin khalifa, ganti. Khulafa. Sila na yato amuin khalafun nabi, gimanti hanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magnakura, mag-uhanan sin pag-agama, aqidatan wa sariatan wa amalan wa khuluqa. Sila na yato gimanti hanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummat niya, ilman ay gumanti, magpahahati, makaingat, wa amalan, iwan, himihinang, biyawagbugan, wa da'watan, magda'wa, wa jihadan, ganti sin Rasul, magpahati, iwan, huminang, iwan sin magda'wa, iwan sin magjihad, wa siyasatan, iwan sin pamarinta. Sila ito, gimanti a Rasul. Wa ala ra'sihim, iban uhanan nila, nakura nila, al-khulafa'ur rashidin al-arba, sila na khulafa'ur rashidin, ufat, Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum, sila na ito upat, ganti sin Rasul, nakura sin khulafa'ur rashidin, ay puas sin kawafat sin Rasul, sila gimanti, magpasampay katusin pag-ibadat, pagdawa, mag-agama, pamarinta, katan amuin risala doon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhaqna bihim, iban tiya sud kita niyo kanila, tiya sunod kita niyo kanila fi jannatin naim, doon mga kasurga-surgaan, ulaika al-khulafa al-arba, mga sila yato amuin khalifa ufat, wa min ba'dihim iban nasin, was din kanila min khulafa dain mga min khulafa'il ummah, amoy gimanti ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magpasampay sinagama. Alladina khalafun nabi, sila ito gimanti sila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi, ummat niya. Humul ladina amarana, sila na yato naraak kita niyo bittibai magad hasunnat nila. Magad naraak amoy niin, sila niin, naraak kita ni sin Allah, sin Rasul, magad hakakahinang nila. Sa magawa, hatihon na to siya. Unato din sunnat si mga khulafa, ganti sin Rasul, ta'ti, maaon siya, dumatong siya, puas sin sunna, kakahinang sin Rasul, alayhi salatu wassalam. Falau ta'aradat, long he seeks, Ibn Uthaymin, banglong niya magdugtol, kontradik in sunna sin khalifa minal khulafa, hamuk khalifa din mga khulafa, ma'a sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, iban sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inal hukma, unalto din hukuman, aturan niya, li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kawaon doon in sunna
si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la li ghairiha wayru gaing hinangunta atawa kawaunta bang magsulangin din ha mga sunnah kakahinang sin hambuk din ha mga halifa sin Rasul ganti niya iwan sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kana in sunnah ani hati niya sunnatul khulafa in sunnat kakainang si mangganti sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tabi'atun li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam agad da siya hasunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu hada long sin muallif atau long sin Syekh Ibn Utsaimin in agi ko ini in bisaraku haini liannahu karena in siyalong khulafa kad jara natud jimatu ini jimatu niqas nagdiscuss antara sin dua murid dan mga talabatul ilmi murid na nuntut ilmo nangangadji ha parkala sambahayang tarawih long sin hambuk murid agi niya in sunna in kaunan niya long niya ha sambayang tarawih kauhaan tagtu rakaat in sunna long niya long sin hambuk murid yaon in agi niya in sunna long niya in kaunan niya ha sambayang tarawih hangpo tag 2 rakaat atau hangpo tag 1 rakaat long sin hambuk in agi sin panagnaan doon hahikarwa inilong niya in sunnat sin khalifa inilong niya sunnat sin khalifa hambuk khalifa hi Omar ibn Khattab unatod in siya in sunnat niya kauhaan tag 2 rakaat unatod long niya naraak kita niyo magad hamanga khulafa ar-rasyidin paagaron kita nung niya hamanga kakahinang si mga ganti si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yat long sin hambuk yun maksud niya ay yuarida bihada sunnat Rasul atin niya na sulang niya in sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long sin hambuk sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam muqaddimatun in sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suway siya paunahon always siya haunahan amatun first choice na to bang na duwain sunnat sin khulafa ibang sunnat sin Rasul paunahon long ni in sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haja in sahha an awat inian long niya bang unatun long niya sah in hadis din kan Omar annaha unatun in sunnat hangpu tag kauhaan tag 2 rakaat iban long niya unatun amin sah din kan Omar in sa hadis as-sanad niya amunain riwayat Imam Malik hamuwatta niya annahu amara Tamiman in Omar diaknahi Tamiman ad-Dariyu wa Abi Ka'ab paaunon nila karua hamano siya pag-ibamon sila hamano siya biihda 10 rakaat ang putag isalong ni rakaat labi salasa wa isrin wala bukon long niya kawaan tagtong hadal ladhi sahaan hu radiyallahu awan long niya in hadis sahidain kan radiyallahu an ay Omar ala kulli hal la kulli halong niya di manjari an nuarida di manjari
Pasulangon sulang na to in hasunnat sin Rasul sallallahu alaihi salatu wasalam in sunnat hambuok din hamanga manusia. La al-khulafa san pa ingkawalan niya sunnat si mga ganti niya wala li ghairihim iwan san pa bukon sila bukon din kanila in sunnat yaw natin niya in suway ito pa unahon long niya in sunnah si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalafa sunnatu sallallahu alaihi wasallam min wala long niya di long niya manjari sumulang hasunna si Rasul sallallahu alaihi wasallam din ha mga kaul si mga khulafa. Fa innahu yu'tajar bunato rin siya long niya at niya mamaapon atawa mag-excuse siya dahil kan doon siya wala yahtaju bihi in kaul niya di ito mahinang dalil. Di ito ayaw niya ipagdalil in himumungan si mga khulafa. Wala yaj'al hujjatan ala sunnati ayaw ito hinangon niya dalil doon hasunna si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muna ito long sin Sheikh ingkaunan sin salafus salih ay nakauna rin kato kasahabatan salaful ummah la yukaddimuna qawli ahadin kainan man kana. Di nila paunahon in hambuk himumungan hisiw din kanila nakauna. Aun himumungan din ha mga salafus salih ay sahaba ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long hi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an yusaku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Long hi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu agun long ni kabugaan ko long niya amuin panaugan kamo bato din hataas langit. Aqulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in agi ko sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taquluna in agi ni sab kala Abu Bakar wa Umar. Long sin Abu Bakar iban long hi Umar. Fala yajuju li ahadin minna di manjari long sin si hamuk din kato an yastakhsana sayan bihawa di siya manjari umian long niya mag-iyan siya in ini marayaw isabin ini ay piyag marayaw niya sa kawaon niya din hawa nafsu niya kawayaan niya walau patahal babul ikhtisan bang natulong niya ukawan in lawang bab sin pag marayaw long niya marayaw ra isabin ni marayaw hakak bang hakako lantahatin syariatu tanto wayron na yung sara ubos na yung sara wantahat sunnatin Nabi sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam iwan wayron na long na yung sunnah si Rasul sallallahu alaihi wasallam pangbihet to riwayat Imam Bukhari iwan hi Muslim sahih nila karua dengan Anas radhiyallahu an qal jaa salasatun nafar timatong intu tao ila buyuti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Maum pawai sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. La yas'alu in nangasuus intu tao ini an ibadatihi dan hapasalan pag ibadat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma akhbaru bi ibadati. Waktu man sila kiyabaitaan sin pag ibadat sin Rasul kaannahum tuqaluha biasin agi nila at inibi kulang pa rin at inlabihan nila in pag-ibadat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu in agi na in Rasul sallallahu alaihi wasallam natarin Rasul kad gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Rasul sallallahu alaihi wasallam no niya iampun na indusan niya din nakauna pa iwang sin nasusungan. In agi sinambok din kanila hatuoy ni amma ana aqumu bil layli wala ana adapun ni ako long niya magtahajjud ako magsunnat ako sindum di na ako magtuom ay liyabihan nila Rasul sallallahu alaihi wasallam
Wa amma al-akhar in agi sabsin hambo faqal in agi niya amma ana fala atajawwaju nisa. Adapun inaku di ako lang ni sa mag-asawa. Tinggalan ko na yung pag-asawa. So faya tumao din ibadat ko kaya labihan ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala salis namungin hikato din kanila. Wa amma ana fa asumu an-nahar wala aftiru. Adapun inakulong niya magpuasa ako sin adlaw di na ako magbuka. Ay adlaw-adlaw na sadya yung pagpuasa. Faja an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fabalaga dhalik. Di matong pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mampay kanya in bisara sintuyat to faqal in sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam antumul qailuna kada wa kada. Kamu laung ni in magbisara bihaini ini kau bihaini ni siya bihaini qalu na'am in agi sintuy ni buon ya Rasulullah kami qal sabda sin Rasul amma wallahi inni adapun ibut fa Allah bunato din ako akhsyakum lillah labi in khusuk ko kaniyo fa Allah ta'ala akhsyakum labi in khusuk ko tawaddo ko ha Allah subhanahu wa ta'ala din kaniyo wa atqakum lahu in akwin labi pagmabuga fa Allah ta'ala rin kaniyo labi in pagmabuga ko kaniyo fa Allah subhanahu wa ta'ala labi in pagmabuga ko Allah ta'ala rin kaniyo walakinni sa magawain ako siyang pabihat to ako mo wa anam magsambahayan ko doon iwan matug ako sambayan doon matug bukas matug wa asum wa aftir magpuasa ako sunat iwan magbuka isam ako ay kung isang kataan adlaw tahon bulan magpuasa wa atajawwaju nisa iwan mag-asawa ko inako mag-asawa faman ragiba an sunnati falaysa minni hadis Rasul na hisyo-siyo mabunsi hakakahinang ko hasunnat ko na bukon siya din ha mga umat ko bukon siya yan din ha mga tarbilang ha umat ko ay laysa minni laysa min ummati din ha mga bukon din ha mga kahinang ko iban sin umat ko amo ito mga umat Islam dalil lang tain tungod sin pagbawbog hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kanito in maudu ta silah kul ummati karayawan sin umma tamassuki bi ta'alimil kitabi was sunnah doon ha panggayunggong niya pamogbog niya ha Quran sin Allah iban ha sunnah sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam ha pamando sin Quran iban pamando sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat hadis sahih riwayat ambuk hadis sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi fath Makkah awaqtu amuin na-liberate nila in Makkah wa kana fi Ramadan in kaaunan simpag liberate nila in Makkah ha Ramadan kana inda kudumi in kaaunan sinasudon ha pagdatong niya Makkah amara ashabahu diak yung mga sahabat ay yuftiru amuin pabukaon sila min ajli hasufaya ay yatakawo supaya sila makusog inda liqaya adu bang sila pagbak nila in sa kuntara nila yung mga Quraysh tatagad kanila sakali fasamunason masipasi magpuasa yung mga sahabat manusia pabalagan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay sumampay ito fa Rasul sallallahu alaihi wasallam in baita ito faqal
Unuin hadis sin Rasul, sabda sin Rasul, ulaikal usatu, ulaikal usatu, ulaikal usatu. In sila yato usat, nakahinang maksiat. Sila ito nakahinang maksiat, nakasulang hasunna ko. Ay sila ito nakasulang hasunna ko. Nakatufiat balik-balikan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay hati niya wala sila niya kada sunna si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilang sila usat ay nakasulang nakapagmaksiat ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay tinggalan nila in sunna si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hada qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Himumungan si Rasul sallallahu alaihi wasallam liman arada doon hasisiyo in kaway maksud niya ay tahsina amin huminang siya piagmarayaw niya wayat sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubos tinggalan niya in sunnat si Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya amin marayaw ikarayaw marayaw risab kako sa tinggalan niya in sunnat si Rasul sallallahu alaihi wasallam ay pialabi niya in kawayaan niya rin na sunnat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Muslim sahih niya, kitab niya sahih, an Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qala akala rajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam kumaunin hambuk usog doon hadarat si Rasul sallallahu alaihi wasallam bisimali pagkaon niya din lawan niya kimaon siya kuma siya sing kaunon pagkaon niya sin lawan niya Bakala lahun Nabi in agi sabda sin Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya kul biyaminik kaon kau sin tuo mo bukon lawain pagkaon mo tuo mo lang sin Rasul kala in agi nila astatiu in agi sinang bukusok di ako lang niya makagaos kumaon sin lima ko tuo ini di ko kagausan ay di niya mahinang kalau on sala sin lima niya bukton niya sabda sin Rasul lastata'ta di mo kagausan ma manaahu illal kibiru in maka pagang kaniya hindi kumaon sin tuon niya sabab sin aon kibir pangatayan aon pagkakibir niya pamarafa'aha ila fihi na wala iyon in lima niya lawayaon di na niya hikaangkat hikasungit pasimod niya hirabok usog yun la adri ubtiliyat yadahu bistasalluli falam yastati di long simualit di kulong niya kaingatan hati niya ubtiliyat ay tiukas tiandas tistingan in lima niya amuin di makananam di niya hikagaos amuin iangkat niya maong pasimod niya atawa tusallibat falayastati atawa amuin nagbanhod sin amuin di niya hikagaos amuin an yatfi'uha amin hikasungit niya pasimod niya min ajli annahu lam yud'in karena bunato din usog yaon wala niya iagad wala siya kimahagad li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wala siya kimahagad hasunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala di niya hikasungit in lima niya di sumampay na to ay nanugas in lima niya. Ay saroon doon waktu ito. Kana bukon mo na di siya makagaos. Ang sala sakit niya sa akibir sin pangantian niya. Sabab sin wala niya iyaga din sunna si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ito nagmanyatakan to dah waktu ito in tauso mo lang asunna si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Riwayat Imam Muslim kitab niya risabdain kan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu annahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima Allahil masajid Allah ayaw niyo pagangi
ayaw niyo langon. Ayaw niyo langon, pagangan, in mga babae, ima Allah, in mga sila babae, magsambahayang pamasjid, sin Allah Ta'ala. Yani, ijatalawat minka imra'ato. Apabila lang hati niya bang, mag-request, mangayo kayo minasawa mo, atawa, tayo manghud mo babae, matto pamasjid, ayaw mo langa, ayaw mo paaganga. Wasalatu ay banin sambayang sin sila babae, habay niya, labi marayaw. Kanya, asal labi marayaw, in habay. Hambuk, namungin hambuk, anak sin usog yaon. Idan, yatakhaznahu daglan. Ang biya tulong niya, ay takulon mraato, in agisin, hambuk babae, innani uridu an azhaba ilal masjid. Unato din ako, mabaya ako matto pa masjid. Wahiya turid, ibanin ang hal niya, turid an tazhab. Sa mga maksud niya, an tazhaba ila makanin ahar. Matto parugaing tampat. Wallahi, iwot pa Allah. La'amna annahunna fasabbahu Abdullah ibn Umar sabban sadidan. Ay piagang sila, piagang ini, piagang namo sila. Langhi Abdullah ibn Umar sin sabban sadidan. Ay piagang tod amin dia diugalan tod. Dia munghin sin Umar sin Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Waqala in aginiya uhaddisuki an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bait anta kau lain ha Rasul sallallahu alaihi wasallam summa taqul mahuli pamumu la'am la'annahunna lanam la'annahunna tiagang nila kami. Riwayat dari Sahih Bukhari wa Muslim hakitab nila karua an Umran ibn Husain radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-haya'u khairun kullu in kasipu karayawan katan. Faqala Bashir ibn Ka'ab innani najidu fi Taurat. Nato din ako kiabakan na mo ha Taurat anna minhu da'fan. Nato din ha mga kasipu gini atau hadis ini da'if wa anna minhu qad wa qaran ay ambuk din ha mga kanila amulong niya makagaos qadiran. Pakala uhaddisuka langhi Umran baita anta kau an Rasul sallallahu alaihi wasallam baita sin Rasul wa tuhaddisani an sahifika iuos baitaan ta kau din ha hadisin Rasul uos baitaan mo sa bakusin amuin ha mga suhok ha mga kitab niyo. Wallahi iwot pa Allah la ukallimaka abadan di nakaudahon ko magbisara magbalik salama lang. Yato yung mga sahaba ridwanullahi alaihim ajmain hatungod sin amuin tao di magadhason na sinasubang sila baitaan sangat to din panagga nila pamayta nila. Hakada kana salaf biheto yung kaunan si mga nakauna rin kato ridwanullahi salafus salih alaihim yung kiruna gayatul inkar miyungkir nila to sin amuin mong pagmungkir pagsagga hatao pamayta hatao amuin di magadhason na si Rasul. Alaman istahsana doon ang mga isyu piyag marayaw nila. Piyag marayaw nila, along nila, marayaw inini, biya di sila sampay kaya tinggalan in sunnah si Rasul. Wa arada sunnat Rasul, iban siulang in sunnah si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo nilang na marayaw. Fakul man arada na
in katan hisiu-siu sumulang hasunat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yan bagi an yuzira in mapatut subay siya logoson wan la yartafit ilay iban di siya lingion atawa amuin kahagaron di annaha sunnah kana in siya sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tianggihan hindi niya kabaya pailuhan niya alladhi la yantiku amuna in sunnat sin Rasul la yantiku anil hawa di siya magkabtangan din hawa nafsu niya Rasul sallallahu alaihi wasallam wali anna rabbul izzati yaqul natuod in Tuhan na to rabbul alamin magfarman hakitab niya mahamul liya falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim na paghalli kamo halli na sila si mga sila amuin siulang nila in sunnat sin Rasul an amri ay daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halli na sila an amrihi yukhalifuna an amri siulang nila in daakan sin Rasul in sunnat sin Rasul an tusibahum fitnah amuin kugdanan na sila fitna aw yusibahum adabun alim at iban kugdanan na sila sin siksa maulul. Ja'a rajulun ila Imam Malik ibn Anas radhiyallahu rahimahullah. Dumatong inambok usog montan Imam Malik ibn Anas rahimahullah in agi niya ya Imam min aina ukhrima dending kau mag-ihram. Fakala lahu langsin Imam Malik kaniya minal mikat alladhi wakkata Rasul sallallahu alaihi wasallam ahrama min. Dan hamikat boundary amuin pia vieta sin Rasul pag ihraman niya. Mikat amuin pag ihraman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dito ako mag-ihram, mag-umrah, maksud ini atau mag-haji. Long sinambok kusog painahram to min abad minhu bang ako long niya mag-ihram malayo din hamikat ay bukon hamikat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kaya baita niya pakala Malik Imam Malik la adri dalik di ko la ara dalik di ko kaingatan in bangunin hukuman atau pangita ko bukon ito mareyo kun bunal kun mareyo pakala rajul at ini maksud Imam Malik piyag mabunsi Imam Malik isa mabaya piyag to may ta siya mag-ihram bukon hapag ihraman sin Rasul so tampat pag-ihraman sin Rasul pakala rajul ma tukrihu min dalik may ta kau mabunsi di mabaya ha nasabot ito. Kala Malik, Imam Malik, akrahu alaikal fitnah. In kiyabugaan ko, in piyag mabunsi ko kay mo, amo in kugdanan kau sim fitnah. Datungan kau fitnah. Musibah. Kala rajul long sinamukusog, wa ay fitnatun fi isdiyadil khair. May talong niya hinang fitnah, mga kumakahinang makaganap sin hinang marayaw. Ay, ba may talong na fitna in ba kumakaganap sin hinang Mareo si Mareo Reisa kala Imam Malik long sin Imam Malik li anna Allah Ta'ala yaqul mayta bunato ni Allah Subhanahu wa Ta'ala nagfarman halom sin kitab niya mulia una yung farman sin Allah dumugalong sin Imam Malik فَلْيَحْجَرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hali na sila, mga sila, sumulang, hasun na sin Rasul, amin datungan sila fitna atawa datungan sila, kugdanan sila siksa maulul, ay hadunya fa iwan haahir, labi haadlaw akhirat. Ay fitna min annaka khassasta bi fablin lam taksubihi
Ukumalong niya fitna dakula, amin bunato ninikaw, tiyanto mo, hinang mo in labi marayaw, tiyak marayaw mo, amin wala siya kiyabeita, tiyanto siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitna dakula. Ay bukon sunna sin Rasul, huminang kaw, lugaing kakahinang din ha, sunna sin Rasul, para ibadat yaon, umrah atau haji. Mga umat Islam, angkadu anfusakum, lappasun na to, ingin hawaran na to, din hapit na. Lappasun niyo, ingin hawaran niyo, lappasun na to, ingin hawaran na to, din hapit na pagyanon. Uno yung paglappas na to, yung hagin hawaran na to, bitamasuki, doon hapamaugbog, hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wataati iban pagtaat kami. Amoy tin ikalappas sing ginhabaran na to. Amoy din hapit na pagyanon, siksa dunya akhirat, musiba dunya akhirat. Amo na doon hapamaugbog na to, hakakahinang hasun na sin Rasul iban pagtaat kami. Lianna al-khairal haji karena bunatun sarayo pamando haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amuna hidayat pamando si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin surratun wa likulli surratin fitratun, faman kanat fitratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat fitratuhu ila ghairi dhalika faqad halak. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, menatun yung tiap-tiap kakahinang aun kangian, aun doon mangi. Aun mangi niya iban tiap-tiap mangi aun doon pitra kabayaan din ha atawa waktu niya na hisisuin kaaunan sin kawayaan niya doon hasunna ko kakahinan ko bunato din siya kaya hidayatan. Iwan hisisuin kaaunan sin kawayaan fitra niya maun farugaing hanasabot sunnat ko bunato din siya abinsana halak kiwan hikabinsana kanya kasiksa kanya. Ingaton na to mga kataymang huran kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, bunan tuod mano syahido amuin kya jamanan na to, kya saksian na to siya min intisaril bid'ah, dain ha mga simaplag na in mga bid'ah wal mungkarat iban hinang mungkar, huwa sabab siya na sabab adam at tamassuk, sabab wairun na pamogbog bisunnati Habibi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kulang na in pamogbog nato hasunna sin pangho nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amatun sabab simaplag in kakahinang pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingaton nato ito mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala long sin muallif amuin hajaman nato bihaon sabab may ta si maplag in mga innovation, bid'ah, akidatan, wa ibadatan, wa khuluqan, wa amalan, si maplag na siya, iban hinang mungkar, siya na sabab hambuo, way na panggayunggong, pamogbog sin ummatini, sin tisulagan sin ummatini, atau ummat hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ing kaunan si mano siya. Daing kan hadis haji Hudzaifah ibaita Bukhari man ni Muslim ing kaunan si mano siya ing piang asubun nila Rasul sallallahu alaihi wasallam pasalang sing karayawan. Wa kuntu long hi Hudzaifah inako as'aluhu anis syarri in piang asubu ko Rasul pasalang sin kangian mukhafatan an yudrikani in kabugaan ko amin abutan ko siya. Fakultu ya Rasulullah, inagi ko ya Rasulullah, inna kunna fil jahiliyati
wa sarrun fa'atana Allahu bihadzal khair fahal ba'dal hadzal khair min sarr. Ya Rasulullah, in kaunan namo, in kaunan namo hajaman awam pa kami jahiliyah. Ibaning kangian piaratong mukamo, piaratong sinallahu ta'ala, na piaratong kamo sinallahu ta'ala, in bihay ni karayawan. Uno baha, puasin ini, karayawan ini. Aun pa kangian, sabda sin Rasul, na'am. Qultu ya Rasulullah, hal fi ba'da dhalika sar. Uno, puasin piaratong sin Allah Ta'ala karayawan. Uno, aun pa dumat piaratong niya kangian. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, qaumun yastanuna bighairi sunnati. Mamuna ing mga manusia inhinang nila sunnat nila, hinang nila bukon na kakahinang ko. In ibadat nila, aun na rin na mga ibadat, akida nila, kakahinang nila, bukon na rin ha sunnat ko. Ta'rifu minhum wa tungkiru. Kaya ingatan nila ito. Iban miyungkir nila, miyungkir nila, siulang nila. Fakultu ya Rasulullah, in agi Hujayfa ya Rasulullah, fahal ba'da dhalikal khair min sar. Fakultu ya Rasulullah, sifhum lana. Sifata kuno kamo ya Rasulullah. Inda siyuyatto, hisuyatto ya Rasulullah. Sabda sin Rasul, kal hum min jildatina. In silayatto, biada sin dainha. Pais namo, ay dainha bang sa Arab. Dainha umma sin Rasul. Wa yatakallamuna bi alsinatina. In pagbisara nila, biya isab sin pagbisara namo ay bahasa Arab da isab. Qultu ara'aita an adrakani dalika ya Rasul. Uno ya Rasulullah, uno ba? Bang ko ito abutan pa hajaman kabuhi ko. Uno, abutan ko pa ito yung mga tao ito. Bang ko siya abutan, ya Rasul, uno yung hinangon ko. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Huzaifa, qal tarjamu jama'atal muslimin wa imamahum. Pahuguta sadya in pamogbog mo hajama'a si mga muslimin. Atumpukan si mga muslimin. Ay pamogbog mo ha akida sin ahlu sunnah wa imamahum. Iban doon ha patattapas ja pahuguta sadya in pangagad mo ha imam nila. Ay hanakura nila. Qultu fa in lam yakun lahum jama'a wala imam. Ya Rasulullah, bang wayroon na jama'a si muslimin, tumpukan si muslim, wayroon na imam, nakura nila. Hawak to ito, mag-uno na ako. Uno sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pa-tajil tilkal firaq. Layo kau, ayaw ko roon ha mga katumpuk-tumpukan na sabot ito. Pirkayat to. Kulluha ingkatan yan, ingkatan. Ayaw ko doon. Ang mga tumpukan, pirkayat to. Walau an ta'da bi aslin sajarin hatta ya'tikal mauta wa anta ala dalik. Bisanda kumanlong niya, ulin kau atau libun kau ha sanga hasanga sing kahoy hatta ya'tikal maut, sampai dumatong kay mo yung kamatay, iwan ini kau masih bihat to yung pamaukbok mo. Biyasin mga umat Islam jima to bihaon ha umat sin Islam at tafarruk musdakan bi qauli sallallahu alaihi wasallam yawn nagimua asababit to in mga ini yari asabiya beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kuno in hinangon na to doon kau tutug kau habay mo, doon kau haakida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah, kataan tumpukan ito, ayaw kau lumingi, ayaw kau magat kanila, doon kau ha pamando
pamogbog Al-Quran sin Allah iban hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bisan pa punuin bisarakay mo atau dayaw sin bisarakay mo atau dihilan kau uno-uno na amuin tungod sing kawianan mo di mo reto tabukon kawaon kalna amuin biyog bukan mo in Quran sin Allah iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga umat Islam ini ya rijimatu katu at tafarruq hadhihi al ummah ulakkanat in ummatini bi anasin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam satabtariku al-yahud ila 71 firqah mapulakkanat in yahud pa kapituan tag-isa tumpok wa satabtarikul nasara ila 72 firqah mapulakkanat mabahagi in Christian pa kapituan tag-2 katumpok wa satabtariku hadhihi al-ummah ila 73 firqah mabahagi mapulakkanat in ummati ni amrin kita niyo pakapituan tagtu kulluha finnar illa wahida qalu ya Rasulullah ma hiya qala ma alaihi al-yawm wa ashabi amatu mga umat Islam ya rijimatu kato in baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bihatun hinangon nato ay ayaw nato kalupahan in Quran sin Allah iwan sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi luba hawaktu bihaon pamagbog na to, halombay na to, kauman na to, hawla na to, iban panghindo na to, in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta bawbuan sin kita niyo murah-murahan amuin ummat sin Islam magbalik diya sin kain na tagna amuin in pamagbog nila ha Quran sin Allah iban hatakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nas'alullah azza wa jalla ay yarzuqana at-tamassuk bi sunnati Habibi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya tunain pengajian sing kita niyo murah-murahan nakahampit kita niyo rin mga karayawan tatkala in kita niyo amoy matukmaon pa amoy tiranan ya rasim panghon nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasin napatarang na ito katot na niyo insyaallah murah-murahan nakahampit kita niyo na kami magpasampay na sadya sila sa amon kanyo katantan kahawa dumatong imbiya sa mga waktu ini amin aun lang ta ini pangadji pagpatumtum sin kami rin di madris ini insyaallah in kaunahan sin kami amin panghindua asin kita niyo katantan pamayan in pagkala na to ini manuituyan long ta pa amin bihayaon aun nakarayaw niya sampay pa amin labi pamarayaw in mahasil sin kita niyo labi-labi na tuod amin karayawan dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil kaparsawawan sin amin ilmo long ta mahampit na to dahil mga pagkala na to ini insyaAllah na inyan to pagsusukol na to ito pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta namun pakaradyaan na to ini insyaAllah rilok pasunsin Tuhan berbulan namin kato tanyo na murah-murahan sadya amoy dihilan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala taufiq tiap-tiap dumatong waktu ya sin mga waktu bihawin ini sarta nabukon na jawi sin waktu ini na sinagi in program na to ini kawan tagupat ka dyan sarta na abot na namin mga ini magkawot din kapanagnaan nito sa mga wahabiyaon waktu lang taki kita na kita sa dunya alhamdulillah na manjari ibalik ko pa muna to in microphone sarta di may katot tayo pang hindua kaya na paghatang sinamay pangadyan na to doon insyaAllah balik ko to. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama hadaitana al-Islam. Allahumma lakal hamdu kama hadaitana bil Qur'an was sunnah. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhik sawaban ala sunnati nabiyyik. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn wa la ila ahadin min khalqik. اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا اللهم ارزقنا الإخلاص والاتباع
واتبعت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليه معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.